Wes, iki ono sing oleng. Oleng iki. Montore sisana sik, Bud. Montore sisana sik, Bud. Bud, wedi. Jak. Obat mampir. Mau dijual ini. Iya. Digandeng mawon, Pak. Kudune gandeng, Mas. Rambutnya mah gandeng mawon. Ora gandeng medeni iki. Mah golek gandengan ki ora nek. Tapi kurbane oleng, guys. Lah niku mah munggah. Ngeri. Ini pawangnya. Tapi ini ngeri. Pawangnya sampai pawangnya mah diseruduk, guys. Kas lato-lato, guys. Kodhe ngene ceketen siji kok. Wes. Iki kalau ya kan. Iki menari. Tari. Sapi dari Mangunsari. Ngeri. Wes. Gandeng kudune iki, Mas. Piye kon ndobrak ya ora penak iki. Wes. Aman. Wes. Lah. Oh. Masih oleng, guys. Masih oleng. Masih oleng, guys. Jigong, Bro. Iya. Iki jigong ini. Kalau kedengar suara glondang Iya. langsung. Loh, langsung. Oh. Langsung ini. Kalau ada sapi yang ngamuk malah semakin ini parah ini. Iya. Ya parah. Sapi ini. Wasas terus ya. Jare ora didogene bali sama. Nggih, Mas. Lah kuwi nggo lading kakak kuwi ora kena uculi. Ora kena uculi. Nah ini dibawakan gandengan si merah ini. Mas Guru. Awas lading. Langsung didol. Kasih digandeng, guys. Kalau nggak digandeng bahaya. Yang nonton banyak sekali. Padangku kena kowe. Lho. Wis kono, engko nak nekoke pesone nek aku. Bagus lho. Iki mau pesone sapa? Sampai dikasih bagor, guys. Harus hati-hati nih, guys. Liwat kono, Pak. Iya. Kamu iki.
Kuat kene wis. Lah iya, mah kesenggol kok mah. Malah mencelat. Ngeri, asli ngeri iki. Setanan. Gandengannya guys, tapi belum bisa digandeng. Terlalu kesetanan ini sapi.